Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το γεγονός της ημέρας, ή αν θέλετε η εικόνα με την οποία η Ελλάδα ταξιδεύει σήμερα στα μίντια όλου του κόσμου και στα μάτια των ανθρώπων που παρακολουθούν τηλεοπτικές ειδήσεις από όλα τα κανάλια του κόσμου. Συνέβη σήμερα το απόγευμα. Një ngjarje që ndodhi sot pasdite në ndeshjen e skuadrave Shpresa, Greqi-Shqipëri në stadiumin e Nea Smirnit. Një grup adoleshentësh të moshave 16, 17 dhe 18 vjeç kanë ulur flamurin shqiptar duke kënduar refrenin "Shqiptar, shqiptar, grek nuk do të bëhesh kur". Në vazhdim flamuri u rivendosi grisur. Ky është imazhi i ditës. Ky është evenimenti dhe çështja më e madhe për të gjithë, padyshim. Και θα έχουμε την ευκαιρία απόψε να το συζητήσουμε. Να αναρωτηθούμε δηλαδή τι συμβαίνει στα παιχνίδια Ελλάδας-Αλβανίας, τι συμβαίνει στην εικόνα που έχουν οι Έλληνες για τους Αλβανούς και οι Αλβανοί για τους Έλληνες, γιατί τα 90 λεπτά ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες γίνεται γήπεδο στο οποίο φυτεύουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, εθνικά πάθη, εθνικά μίση και εθνικές φαντασιώσεις. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ας αρχίσουμε όμως από το πρώτο θέμα της απόψινής εκπομπής. Δηλαδή, ας δώσουμε τη θέση που του αξίζει στον άνθρωπο των ημερών. Ο Απόστολος Βαβίλης είναι ο άνθρωπος που εδώ και 2 μήνες είναι στα χείλη όλων και από το βράδυ της Κυριακής, μετά την πολύ συζητημένη συνέντευξη που έδωσε στον συνάδελφο τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, είναι ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε όλοι. Μας άφησε την απορία. Ήταν ένας κοινός ξύπνιος απατεώνας που κάποια στιγμή εκμεταλλεύτηκε κάποιους εκκλησιαστικούς παράγοντες και κάποιες αστυνομικές αρχές. Ήταν ένας άνθρωπος μιας παραθρησκευτικής και παρακρατικής μηχανής που καμιά φορά κοίταζε και το προσωπικό του συμφέρον. Η απάντηση στο ερώτημα ίσως δεν έχει τόση σημασία όσο το ερώτημα το ίδιο. Υπήρχε μια τέτοια μηχανή που συνέδε εκκλησιαστικούς παράγοντες, παραεκκλησιαστικές οργανώσεις, αστυνομικούς διευθυντές και παρααστυνομικά κυκλώματα, μηχανή που γρανάζει τη σύχεια τον Απόστολο Βαβίλη. Αναζητήσαμε τα ίχνη του Βαβίλη στα 2 πεδία όπου έδρασε και δοξάστηκε. Στα Τύρανα και στα Ιεροσόλυμα. Στα Τύρανα έδρασε την περίοδο του μεγάλου σκανδάλου των πυραμίδων. Το ξέρανε, αλλά δεν ξέρανε ότι το λένε Βαβίλη. Το μάθανε χάρη στις νεότερες αποκαλύψεις των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Ταξίδι στα Τύρανα. Janari vitit 1997, Shqipëria në gjendje alarmi. Turma jashtë kontrollit në rrugët e vendit, vjedhje, grabitje bankash, dyqanesh edhe baza ushtarake. Qeveria e Berishës përmbyset. Shkaku? Katastrofa piramidale. Një mashtrim kolosal i një veprimtarie informale bankare që shkatroi ekonominë në shtetasve shqiptar pas interesave mitik të premtuar prej piramidave. 9 në 10 shqiptar kanë rënë viktima të mashtrimit. Depozitimet e tyre kalonin shifrën $2 miliardë amerikan. Της οικονομίας των Αλβανών, υποσχόμενη μυθικά επιτόκια. 9 στους 10 Αλβανούς είχαν πέσει θύματα του κόλπου. Tani mësojmë se në ngjarjet e asaj kohe ishte i përzier edhe një i panjohur atëherë, por tashmë tepër i njohur, në shtetas grek i quajtur Apostolos Vavilis. Because of official evidence, there is a reference of this name and some other names that got involved in the pyramid stories or the pyramid crisis that brought the whole country, not simply the economy, in a collapse 8 years ago. Shoqërisë Vefa në lidhje të saj të veçantë me Apostol Vavilisin, zëfill në dhjetorin e vitit 95, ndërsa në kristalizim të marrëveshjeve në drejtim të përfitimit të vlera financiare për këtij personi, për Apostol Vavilisit, janë konkretizuar disa marrëveshje kontraktore në shkurt marsin e vitit 96. Lidhje këto që më pas janë zgjeruar deri në përfundim të mbylljes së skemave piramidale, pra deri në dhjetorin e vitit 96. Farudin Arapi, kryetari i Këshillit të Transparencës që ka marrë në shqyrtim gjatë viteve të fundit skandalin e piramidave, disponon llogari bankare në Alfa Bank, të filialit të Filaro të Athinës, nga ku duket të ketë tërhequr shumave të Vavili. Në konkluzion mund të them që shoqëria Vepa me Apostol Vavilisin ka një lidhje të drejtë për drejtë me një vlerë financiare të cilën ne sot ja kemi parashtruar organit të prokurorisë së Shqipërisë të përfitimit të drejtë për drejtë nga Apostol Vavilisi të një vlere financiare prej rreth $4.5 milion.
Pasi vlera tjetër, financiare nga vlera e përgjithshme, mendohet të jetë e konkretizuar në disa objekte, për të cilën ne në bashkëpunim me institucionin e avokatisë së shtetit grek. Në prill të vitit 1998 arrestohet kreu i piramidave shqiptare, i famshmi Ali Muça, i cili mbahet akoma në burgjet e Shqipërisë. Ky është edhe njeriu në bashkëpunim me të cilin institucionet shqiptar mësuan se Vavili rëmbeu në kesh shumën prej $4.5 milion dhe 5.5 milion të tjerë që janë investuar në pasuri të palujshme. Kontakt në burgun e Peqinit me Bjali Muçën, aty ku ai provuan dënimin. Për arsye sigurie, s'po bëjmë publike emrin prokurorëve, por është e sigurt që ata ka qenë më tepër një verifikim, jo hetimi sakt, por verifikim. Kanë dashur të verifikojnë 2 transfertat që janë bërë të parave, 2 çeqe që janë zbuluar nga administratorët, zoti Farodin Arapi, që janë zbuluar 2 çeqet, dhe ku rezulton që është firmave Bjeli Muçës dhe Vavilisit. Veprimtaria Vavili në Shqipëri ka shmbetur deri për momentin e errësirë. I famshmi tashmë Apostolos ka qarkulluar në atë kohë me pseudonimin Apostolos Kavallaros. Από τον ελληνικό τύπο την αληθινή του ταυτότητα. Kontaktohet nga ne në këtë objekt, në këtë shoqëri, pra Vefa, me të cilën ka ndikim të drejtë për drejtë Apostol Vavilisit, llogaritet me afër $10 milion. Këto ne i kemi njohur, që është nga viti kur kemi filluar aktivitetin tonë, në 97-ën, dhe në 99-ën ne kemi shpallur Apostol Vavilisin, të pa njohur në atë kohë nga nënesi me mbiemër Vavilisi, po me emrin Kavallaros. Kavallaros ishte Vavilis, unë e kam mësuar thash para 2 muajsh. Vetë Vavili deklaron se bashkëpunimi i tij me Ali Muçën u kufizua thjesht në një porosi makinash të blinduara, por Tirana ka fakte të tjera. Realizimin e disa kontratave përfituese të vlera financiare prej tij. Në shkurt të vitit 96 ka lidhur një kontratë ose një marrëveshje midis shoqërisë Vefa, të përfaqësuar në atë kohë nga Bjali Muçaj, Apostol Vavilisi, për të siguruar në Greqi disa pajisje të sigurimit të objekteve dhe të godinave të cilet ai mendonte të sinkronizonte në një vëzhgim të vazhdueshëm operativ. Një kontratë që sipas kushteve të depozituara nga ne në shoqëri pretendohet të jetë prej $800.000. Ka tërhequr kesh të gjitha këto marrëveshje gentlemenësh që janë realizuar midis tyre, ka tërhequr kesh një vlerë në datën 4 shkurt të vitit 96, $200.000 më pas. Më vonë shfaqet Vavili. Ai merr pjesë në një ndërmarrje më të madhe në blerjen e një anije në Panama. Në periudhën ku ka ardhur në mars të vitit 96 dhe më pas nëpërmjet një dege të bankës në Pire, dege bankës franceze në Pire, është xhiruar nga Banka Kombëtare Tregtare diferenca e vlerës rreth $3.7 milion. Por pas ulëmtimeve që është bërë nga ana jon me shoqëritë e UOja, është konstatuar që kjo anije është blerë nga kjo shoqëri që përfaqësonte Apostol Vavilisi me vlerën $600.000. Pjesa tjetër vetë kuptohet që është pjesë e përvetësuar e tij. Njësër furnizimesh me sisteme sigurimi, blerja aeroplanësh edhe anijesh si dhe llogari bankare në shumë banka prisnin për shumë vite një person me të cilin të mund të bashk identifikoheshin. This is criminal money that was taken off in a criminal way. This is something that should be part of the very friendly cooperation between the two countries, and any responsible, be it Vefa or Ali Muça here or Vavilis or who else in Greece, has to be given, has to face the same legal answer and punishment or with due process. Τώρα, ο Βαβίλης ερωτήθηκε από τον συναδελφό μου, τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, αν είναι αληθινές αυτές οι κατηγορίες. Απέντησε όχι, όλα είναι ψέματα. Οι Αλβανοί βεβαίως έχουν τα χαρτιά που είδατε κι εσείς. Συνεπώς, το πραγματικό ερώτημα είναι αν πράγματι ο Βαβίλης είχε εμπλακεί σε τέτοιου είδους περιπέτειες στην Αλβανία, αν δηλαδή αυτό ήταν το αληθινό ποιό του ανθρώπου, πώς είναι δυνατόν ο Αρχιεπίσκοπος να συναντιέται με έναν τέτοιο άνθρωπο και να τον χρησιμοποιεί, σύμφωνα με όσο ο Βαβίλης λέει, σε εθνική αποστολή και μάλιστα στο ευαίσθητο τοπίο της Μέσης Ανατολής, στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Ας μεταφερθούμε εκεί.
Αποστολή στα Ιεροσόλυμα, λοιπόν, είναι η επόμενη φάση αυτής της περιπέτειας. Στα Ιεροσόλυμα, όπου κατά δήλωσή του, στον κύριο Τριανταφυλόπουλο, ο Βαβίλης εστάλει για να εκπληρώσει μια εθνική αποστολή. Δεν ξέρουμε τι έκανε ο ίδιος εκεί, ή μάλλον ξέρουμε λίγα από όσα έκανε ο ίδιος εκεί. Ξέρουμε όμως με σαφήνεια το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αμφισβητείται η ελληνικότητά του και τίθεται με οξύ τρόπο θέμα να αλλάξει ο εθνικός χαρακτήρας του Πατριαρχείου, να αλλάξει δηλαδή η εθνικότητα του Πατριάρχη, να πάψει να είναι Έλληνας και να είναι από εδώ και πέρα Άραβας. Μια μεγάλη κρίση με πολιτικές συνέπειες. Πολλά από τα στοιχεία της είναι γνωστά, αλλά ακόμη περισσότερα είναι άγνωστα. Αποστολή στα Ιεροσόλυμα. Κυριακή πρωί στην παλιά πόλη της Δαμασκού. E diel në mëngjes, në qytetin e vjetër të Damaskut, në rrugët ku shkeli Apostolo Vavilis, nga tempulli i katedrales dëgjohen tingujt e meshës. Besimtarët janë arab ortodoks. Mesha mbahet në gjuhën arabe. Meshon Egnati i parë, patriarku ortodoks i Antiokës, i cili nuk flet greqisht. Ai ka lindur në Liban dhe është arab. Në vend ndodhen edhe episkopë dhe klerik të tjerë të patriarkanës. Sur le plan de la citoyenneté, nous sommes aussi citoyens que tout le monde et nous avons la même carte d'identité que tout le monde. La seule distinction, pour ne pas dire division ou bien la seule distinction que nous avons, n'est-ce pas, c'est sur le plan de notre religion. Në lindje të Damaskut, edhe sipas opinionit të gjithëve, në pjesën më të rëndësishme të patriarkanës të Jeruzalemit, patriarku është grek, si dhe mitropolitët e tjerë. Në kishat ortodokse të Palestinës, valvitet flamuri grek, por deri kur? It's basically up to the Orthodox community in Palestine and the region to decide on the nationality of the patriarch. Of course, we believe that it's better in communication and better in understanding that the patriarch and the community are from the same origin and speaks the same language. Η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να πιέζει, να φωνάζει ότι θέλουμε Άραβα πατριάρχη ή αραβοποίηση του πατριαρχείου, αλλά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά είναι κάτι που δεν θα δεχτεί το Ισραήλ και επομένως πάνε στη δεύτερη λύση που είναι ας παραμείνει ελληνικό το Πατριαρχείο με βάση το νόμο του 58, αλλά να συμμετέχουν Άραβες, αραβόφωνοι, λαϊκά στελέχη στη δίκηση του Πατριαρχείου και οι οποιασδήποτε πράξεις του Πατριαρχείου να τελούν υπό την έγκριση της δίκησης που θα είναι μεικτή. Vetëm para pak vitesh filloi të vijej në dyshim rregulli i vitit 1958, sipas të cilit patriarku i Jeruzalemit duhet të jetë grek. Reagimi lidhur me këtë ligj shprehet sot kundrejt patriarkut Ireneo. I have questions regarding the legitimacy of Patriarch Ireneo's elections. First of all, his election was based on law number 27 for the year 58. And according to that law, there should be at least two Arab bishops in the synod. When the elections took place before 3 years, there were no two bishops. There were no at least two bishops in the synod. So I do think that his elections was no more legitimate at that time. Ο Τομπάση είναι Ορθόδοξος Παλαιστίνιος, από εκείνους που πρωτοστατούν στις διαδηλώσεις αυτών των ημερών. Yes, he should resign, he should step down, and this is not that we are asking for. There are some bishops inside the Patriarch as well. There are some about 30 archimandrites in the Patriarch of Jerusalem who's asking for his resignation. They are asking that Irenaeus should step down, and this is the petition that they are signing since 2 days. Irenaeus is working against the aspiration
of the Arab Orthodox flock, is working against the aspiration and existence of the Orthodox Church in Jerusalem. Truelli është shkaku i vërtet i krizës. Είναι παλιές. Ξεκινάει κατά δικιά μου άποψη πολύ πριν την εκλογή του Ειρηναίου, με την περίοδο του Διόδωρου. Ο Διόδωρος είχε ακολουθήσει μία πολιτική ξεπουλώντας ακίνητα του Πατριαρχείου ή και ακίνητα που ανήκαν σε Έλληνες Ορθοδόξους για να τους βοηθήσει να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Αυτό είχε δημιουργήσει μία κρίση μέσα στην ίδια το Πατριαρχείο, μεταξύ τους Αραβόφωνους και την ελληνική ιεραρχία. Përgjatë shekujve të 18 dhe 19, pjesa më e madhe e Truellit në Damask dhe vendet e shenjta kaloi në duar ortodoksësh. Në vitin 1920, administrata britanike e Palestinës detyron patriarkanën të shes pjesë të pronës të saj në komunitetin ende të vogël hebre të zonës. Ishte periudha kur krijimi i një shteti hebre kishte filluar të bëhej molla e sherit. Shteti i Izraelit, pas themelimit të tij, mori nga patriarkana me kontrata afatgjata qiraje, prona në të cilat janë ndërtuar sinagoga e madhe, muzeu kombëtar dhe godina institucione shtetëror. Por ja që këto kontrata përfundojnë në 10 vjeçarin e ardhshëm dhe kjo ushtron një presion të jashtëzakonshëm politik në patriarkan, si nga pala arabe, ashtu edhe nga ajo izraelite. Në dhjetor të vitit 2000, patriarku Diodor vdes dhe në muajt që pasojnë, procesi i trashëgimit të fronit merr formën e një betejë të ashpër prapaskenash dhe në këto prapaskena ndërhyn edhe qeveria e Izraelit, duke hequr Ireneon nga lista e kandidatëve dhe më vonë me mohimin e qeverisë Sharon për të pranuar zgjedhjen e tij. Ο Ιρηναίος, όντας στην Ελλάδα από το 1979, είχε συνάψει στενές σχέσεις με κυβερνήσεις του Πασόκ, η οποία ακολουθούσε κυβέρνηση του Πασόκ μια φιλοπαλαιστινιακή πολιτική και ότι ο Ειρηναίος θα είναι ένα άτομο που θα υποστήριζε τα παλαιστινιακά συμφέροντα. Në zgjedhje ndërhyn për herë të parë dhe kisha greke. Në Greqi kishte filluar kriza e kartave të identitetit dhe po shtohej antagonizmi i kryepeshkopit Χριστόδουλο με πατριάρχουν Βαρτολομαίο për influencat në kishat e tjera ortodokse. Σε άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Δηλαδή η αντιπαλότητα μεταξύ αυτών των δύο ιεράρχων μεταφέρεται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Por çfarë rol luajti Vavilis në Jeruzalem? Pse ishte atje dhe çfarë lloj misioni kombëtar ndërmori ai? Vavilis was working with the Mossad since 1994, the Israeli intelligence services, and Vavilis and Nicholas Papademos, who was convicted in Greece for different charges, they were brought by him to Jerusalem. Ξέρω ένα πράγμα, ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να μην εκλεγεί ένας πατριάρχης ο οποίος δεν θα εξυπηρετεί τα εβραϊκά συμφέροντα. Ήταν αποφασισμένο να το κάνει αυτό. Και ότι ήταν αποφασισμένο να παίξει, να καλλιεργήσει αυτή τη διαπάλη μεταξύ του αραβόφωνου στοιχείου και του ελληνικού στοιχείου, έτσι ώστε το ελληνικό στοιχείο να εξαρτάται από την Ισραηλινή κυβέρνηση και να ενδίδει πια στα αιτήματα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ireneo fronozohet në vitin 2001 pa patur ende njohjen e qeverisë izraelite. Në shtator të vitit 2002, me ndërhyrjen e sekretarit të shtetit amerikan, Colin Powell, duket se Ariel Sharon do ndryshonte qëndrimin, por përsëri njohja e patriarkut do të anullohet. Sharon κάλεσε τον Ειρηναίο σε δύο διαξιώσεις που είχε κάνει, μία στο Προεδρικό Μέγαρο και στο άλλο στο σπίτι του, και του ψιθυρίστηκε το Ειρηναίο ότι έρχεται η αναγνώριση. Μετά από λίγες μέρες τον επισκέφθηκε ένας από την Ισραηλινή κυβέρνηση και του έδωσε ένα κείμενο και του λέει μόλις το υπογράψεις θα γίνει η αναγνώριση. Το κείμενο έλεγε ότι το Πατριαρχείο εκχωρεί πια στο Ισραήλ δωρεάν εκείνα τα εδάφη, τα ακίνητα που του επινοικίασε το 1952 και όπου στέκονται σήμερα το Κνεσέτ,
το Υπουργείο Παιδείας, η μεγάλη συναγωγή στη Δυτική Ιερουσαλήμ, ότι του εκχωρεί αυτά τα εδάφη. Ο Ειρηναίος αρνήθηκε να υπογράψει και επομένως δεν έγινε η αναγνώριση. Το Δεκέμβριο η κυβέρνηση ξανά υποπίεση από τον επιχειρηματικό κόσμο ξαναφέρει το θέμα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο και συζητιέται η αναγνώριση του Ισραήλ. Εκείνη τη στιγμή βγαίνει η Μαάριβ, η εφημερίδα Μαάριβ, και δημοσιεύει 2 κείμενα του Ειρηναίου δήθεν προς τον Αραφάτ, όπου υποστηρίζει τα παλαιστινιακά δικαιώματα και τα διάφορα και τον θεωρούν πια συνεργάτη της τρόπου. Presioni mbi klerin greko-ortodoks është i madh. Instrumentat që përdoren më pas nuk janë më të pastër. Shembull karakteristik është një sekuencë nga një program satire në televizionin izraelit. Më së fundi Ireneu arrinti të shkëputës qeverisë izraelite miratimin e tij si patriark në vitin 2004. Por atëherë fillon të shfaqet reagimi i palestinezëve, të cilët e akuzojnë për dhurim dhe shitje të pronave nëpërmjet një prokure bërë papadhimës. Pagesat që do të merrte patriarkana për një periudhë 99 vjeçare do të kalojnë në interes të izraelitëve. We will make sure that all efforts will be made to make sure that this deal is cancelled, that the whole issue of the land and property, if it is transferred to the Israeli government or any other agency related to the government, will be returned back to the Palestinian people and to the Orthodox Church. In addition, we want to make sure that there is an internal mechanism within the church, within the Patriarchate itself, is there to prevent this from happening again, and hopefully that other sales, if any, were made before will be stopped and reversed back to the interest of the Orthodox Church and the Orthodox community. Το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, ξεπερνάει και τον όποιο βαδίλει, αλλά ακόμη και τις φιλοδοξίες κάποιου εκκλησιαστικού παράγοντα που θέλει να έχει επιρροή σε άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Εδώ πρόκειται για έναν μεγάλο, κολοσιαίο ανταγωνισμό συμφερόντων σε μια από τις πιο καυτές περιοχές του πλανήτη. Διότι από τη μια μεριά υπάρχει το κράτος του Ισραήλ, το οποίο φοβάται, και έχει λόγους να φοβάται, ότι ένα πατριαρχείο ορθόδοξο, το οποίο σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια θα έχει επικεφαλής του έναν Άραβα πατριάρχη, θα έχει στην ιδιοκτησία του γη πάνω στην οποία είναι χτισμένα τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια του Ισραήλ, γη πάνω από την οποία θα περάσει και το περίφημο τείχος του Σαρών. Από την άλλη μεριά, οι Άραβες υποστηρίζουν ότι αφού αυτοί αποτελούν το πίμνιο του Πατριαρχείου, δεν θα έπρεπε το Πατριαρχείο να προδίδει τις δικές τους φιλοδοξίες, τα δικά τους δικαιώματα, εν ώψη μιας καλλιέργειας καλών σχέσεων με το κράτος του Ισραήλ. Αυτή η διπλή πίεση είναι πάνω από το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων αυτή την περίοδο, είναι τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι το πραγματικό πεδίο, νομίζω, της κρίσης που παρακολουθούμε. Το τι θα συμβεί με τον ίδιο τον κύριο Ειρηναίο είναι μια λεπτομέρεια της ιστορίας, την οποία θα μάθουμε τον επόμενο καιρό. Πολλοί αναρωτιούνται αν όταν έρθει το Πάσχα ο κύριος Ειρηναίος θα είναι ο Πατριάρχης που θα ανάψει το Άγιο Φως στον Άγιο Τάφο. Θα επανέλθουμε στο θέμα, αλλά ας περάσουμε στο άλλο, στο θέμα της ημέρας. Δηλαδή, στο αυριανό μάτς των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου Ελλάδας και Αλβανίας, στο σημερινό μάτς των ελπίδων των δύο χωρών, που δεν ήταν και πολύ ελπιδοφόρο. Να υποδεχθώ, να καλωσορίσω στο στούντιο τον συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Γκάζη Καπλάνη, Αλβανός, που ζει στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα, κύριε Καπλάνη. Δεν ήταν ευχάριστη εικόνα. Σε ένα γήπεδο που δεν υπήρχαν παρά μερικές εκατοντάδες μόνο φίλαθλοι και φίλαθλοι μόνο της μιας ομάδας, δεν είχαν πάει η Αλβανία στο σημερινό παιχνίδι. Τελικά κάτι να συμβαίνει για να μας υπενθυμίσει ότι αυτά τα μάτια είναι κάτι περισσότερο από ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Ότι κάτι γίνεται και επενδύουμε πάνω τους πάθη και φιλοδοξίες και μίση και ανταγωνισμούς ή ονειροφαντασίες. Βέβαια δεν είμαστε μια ξεχωριστή περίπτωση. Ξέρετε ότι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες έχουν προκαλέσει ακόμα και καταστροφές. Χονδούρας και Σαλβαδόρ κάνανε έναν ολόκληρο πόλεμο για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Είδα την λεζάντα σας που έλεγε Ελλάς-Αλβανία η μητέρα των μαχών. Εγώ θα πρόσθετα Ελλάς-Αλβανία η μητέρα των φανατικών, διότι δυστυχώς αυτό το μάτς πλέον είναι όμηρο των φανατικών και από τις δύο πλευρές, θα έλεγα. Και στην Αλβανία, αλλά στην Ελλάδα έχουμε ένα επιπρόσθετο στοιχείο ότι δεν υπάρχει πια λεκτική βία. Από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο υπάρχει σωματική βία. Ο Γιώργος Νικολόπουλος ταξίδεψε στα Τύρανα, ερεύνησε το
παρασκήνιο αυτής της έντασης των φανατισμών, της σύγκρουσης των φανατισμών και από τις δύο πλευρές των συνόρων και από τις δύο σημαίες, και την γαλάζια και την κόκκινη. Να δούμε το ρεπορτάζ. Thanas Kola lindi në Shqipëri dhe u rit në Greqi. Portier në skuadrën e të rinjve Panionis, që ka për idhull të tij portierët Nikopolidi dhe Strakosha. Le të dëgjojmë se cilët do të mbështesë në ndeshjen e nesërme. Nuk mund të përzgjedh njërën prej dy skuadrave pasi i duaj që të dyja. Atje është atë dheuim, kurse këtu jam rritur. E pra i duaj që të dy skuadrat. Mbaj mend një fakt nga shkolla fillore me një shokun tim të asaj kohe që kur erdha fillimisht këtu në Greqi, më thoshte shprehje pak sa fyese. Tani i kuptojmë këto dhe qeshim. Kam shumë miq dhe shok grek dhe jemi me të vërtet miq, dhe mund t'ju them se në ndeshjet nuk i shikojmë në frymën e racizmit, sepse ato janë vetëm ndeshje. Është vetëm një lojë. Një javë para ndeshjes, pyetëm disa tifozë grek të cilët kishin zënë radhë për të prerë një biletë. Pyetja që ju drejtohet është kjo: çfarë është për ta në thelb ndeshja e nesërme? Nuk e di se kush do të fitoj, por për një gjë jam i sigurt, është çështje etnie. E them këtë për të mos menduar se të rinjt janë në gjumë. Ata dinë se çfarë ndodh me shqiptarët, çamërinë e të tjerë, dhe ne nuk harrojmë që atje kemi një minoritet që duhet të ketë të drejta. Unë them se shqiptarit janë ata që i kanë dhënë ngjyra etnike ngjarjes për të zgjuar reagime të palës greke. Duhet jenë një grup njerëzish që përpiqen që në evenimente të tilla të precipitojnë. Por si arriti ndeshja Greqi-Shqipëri të marrë dimensione të tilla? Disa theksojnë se gjithçka filloi në tetor të vitit 1999 në stadiumin olimpik të Athinës. Ishim me mira vetë në stadiumin olimpik dhe ata ishin vetëm 3000 vetë dhe dishnin flamuj grek. E këtë sigurisht që nuk e harrojmë. Tifozët shqiptar që ndodheshin atëherë në stadium thonë se flamujt e parë që u dogjën ishin ata shqiptare dhe jo flamujt grek, sikurse u prezantua nga media greke, që është vetëm një pjesë e të vërtetës. Roberto Goro boton në Athinë gazetën në shqip me titull Tribuna. Ai thotë se pozicioni i medias greke në fillimet e viteve 90 ishte një qëndrim i destinuar të nxisë dhe të zmadhoj anët negative për sa i përket palës shqiptare. Ndeshja e parë pas triumfit grek në kampionatin europian të futbollit u bë në Tiranë dhe kjo maksimalizoi tensionin në marrëdhëniet me kuqezinjt. Kundër grekëve u shfaq një fanatizëm hiperbolik. Një nga faktet që vërtetojnë këtë fanatizëm është thyerja e xhamave të autobusit të skuadrës greke. Frok Çupi, drejtori i Agjencisë Shqiptare të Lajmeve, I jep vlerësimin e tij për shkakun kryesor të nxitjes të episodeve. It was not caused just from Albanians in Albania. You know, around 10,000 of people in the stadium were coming from Kosovo, which were very provocative people because of the nationalist slogans, because of the nationalist hatred slogans, etc., which were found in the stadium. So they couldn't realize that we are going to play football between Albania and Greece. But in the deep mind of them was saying that it's a war. They used to use the national tools, for example, flag and hymn and some shouting into Greece, into offending Greek hymn, etc., etc. So it has never happened in Tirana stadium. Por edhe për qindra mira shqiptar tifoz që dolën në rrugët dhe sheshet e Greqisë për të festuar fitoren e skuadrës të tyre 2001 kundër Greqisë, bilanci I pasojave ishte tragjik. Një I vdekur në Zhakintho, edhe 10 të plagosur në përplasje me nënshtetas grek. Gjergji ka jetuar shumë vjet në Greqi para se të kthehej sërish në Shqipëri. Gjergjin e takuam në Tiranë.
Ishte një ndeshje e shkëlqyer e Shqipërisë kundër Greqisë. Fatkeqësisht episodet që shoqëruan përfundimin e ndeshjes nuk i pëlqyen as pak popullit shqiptar dhe ju drejtoi juve grekëve këtë, pasi shqiptarët dolën në rrugët e Greqisë për të festuar dhe mua që kam banuar për një periudhë në Greqi më vjen turp. Në vend që shqiptarët të gjenin mbështetjen e miqve tanë grek, u përballen me të kundërtën, me drurin. Për disa ishin shqiptarët të refugjat, ata që shkaktuan tensionet me format e shfrenuara të festimit të fitores. Blendi Fevziu, drejtori i gazetës Korrieri në Tiranë, jep shpjegimin e tij. In another country, he is a citizen of a low level. And now with this victory, for example, is the first moment where when they can say to the Greeks or to their owners or to the people who works, we have some values. Të shtunën ndoqëm në një bar kafe të Tiranës ndeshjen Turqi-Shqipëri dhe ju kërkuam tifozëve opinionin mbi rëndësinë e ndeshjes të së mërkurës. Ekziston racizëm sepse disa e kanë kaluar cakun. Nuk po e shikojnë më si ndeshje futbolli, por si përleshje. Nuk e di se çfarë do të fitojmë. Nuk po shkojmë për luftë, por për sport. Por edhe në Athinë, zërat që thërisnin për të ulur tensionet sa vjen edhe shtohen. Unë mendoj se nuk ka pse të japim kaq rëndësi kësaj çështje. Më duket se më tepër po na fanatizojnë qeveritë me politikat që krijojnë. Njerëz janë shqiptarët, njerëz jemi dhe ne. Nuk kemi asnjë ndryshim. Futboll po luajmë, ndaj dhe nuk është e nevojshme të vritemi. Fotos Strakosha është portieri kombëtares shqiptare dhe mbyll karrierën e tij ndërkombëtare me këtë ndeshje. Fakti që ka luajtur për shumë vjet në stadiumet e Greqisë dhe njëkohësisht kapiteni i kombëtares shqiptare si dhe me origjinë greke, me fjalët e tij thekson rëndësinë e ndeshjes të së mërkurës. Si mund të ndihet një njeri që deri në moshën 24 vjeçare ishte një grek në Shqipëri, që kur vjen në Greqi thirret shqiptar? Se çfarë ndjej unë është e drejta ime sublime. Ajo që unë uroj është që të luhet një ndeshje e bukur. Le të fitojmë i miri dhe në fund mund të gëzohen njerëzit e të thonë se mbaroi thjesht një ndeshje futbolli dhe asgjë më tepër. Ο κόσμος και να μιλάνε ότι τελείωσε ένας αγώνας ποδοσφαίρου και τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέει ο Φώτης, αλλά αμοιβαία τα αισθήματα είναι το ίδιο έντονα τα αισθήματα και στις δύο πλευρές του λόφου και είναι, επειδή αυτή είναι η δουλειά σας. Το παρακολουθείτε και το καταγράφετε, κύριε Καπλάνη. Η εικόνα του Έλληνα στα μάτια του, ας πούμε, του μέσου οργάνου της αλβανικής κοινής γνώμης είναι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για την εικόνα του Έλληνα, διότι δεν έχω κάνει κάποια μέτρηση στον έντυπο τύπο στην Αλβανία από το 1991 μέχρι το 2005, μέχρι τώρα. Αυτό έχω παρακολουθήσει και από τις δύο πλευρές. Καταρχήν πρόκειται για μια συνάντηση πρωτόγνωρη. Είδατε προηγουμένως προσπάθησα να δω με τα μάτια ενός ξένου. Εάν ένας ξένος είχε παρακολουθήσει αυτό το ρεπορτάζ, θα ενόμιζε ότι εδώ πρόκειται για ενδοοικογενειακές διαφορές. Έλληνες που μιλάνε αλβανικά. Όχι, αλβανικά δεν μιλάνε. Αλβανοί που μιλάνε ελληνικά. Έλληνες στα Τύρανα. Χορηγός της Εθνικής Αλβανίας είναι μια ελληνική εταιρεία, που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Επομένως, πρόκειται για μια συνάντηση όπου έχουν έρθει Έλληνες και Αλβανοί τόσο κοντά όσο δεν ήταν ποτέ στην σύγχρονη ιστορία τους. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν εικόνες, δεν υπάρχει μια εικόνα. Ο Έλληνας είναι το πρότυπο, είναι ο εξάδελφος, ο τυχερός που μπόρεσε να φύγει από την ανέχεια, γιατί εμείς να υποστούμε αυτό και εκείνοι όχι, που μπόρεσε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι την ίδια στιγμή και το πρότυπο που δεν μας θέλει. Εμείς θέλουμε να του μοιάζουμε. Εκείνος μας αποθεί. Και σε τελευταία ανάλυση σιγά σιγά συγκροτείται και η εικόνα, θα έλεγα, του ελληνικού imperium. Βρίσκει στην Αλβανία αυτή τη στιγμή έντονο αυτό που θα έλεγα το αίσθημα του απεικιοκρατούμενου σιγά σιγά στην Αλβανία. Όταν το Σεπτέμβριο, όταν πρόκειται να γίνει το μάτς Αλβανία-Ελλάδα στα Τύρανα, πώς το προετοίμαζαν τα αλβανικά μέσα, η αλβανική τηλεόραση, οι αλβανικές εφημερίδες? Κοιτάξτε, διότι μιλάμε για τον φανατισμό. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω για την ψυχή του λαού και όλα αυτά που λένε. Η ψυχή του λαού και οι νοοτροπίες δημιουργούνται, φτιάχνονται. Επειδή βρίσκομαι ακριβώς στο σύνορο ανάμεσα στα δύο, θα έλεγα ότι υπάρχουν απτά πράγματα. Και εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των media και από τις δύο πλευρές. Παρακολουθώ
και νιώθω πολύ άσχημα κάθε φορά που έρχεται ο αγώνας Ελλάδας-Αλβανίας, διότι το συνοδεύει μια λεκτική βία. Στην δημόσια αλβανική τηλεόραση επί 10 μέρες έπεφτε το σποτ ότι οι κόκκινοι, δηλαδή οι Αλβανοί, θα συγκρούονται με την ελληνική πονηριά, που ελληνική πονηριά κωδικοποιημένο μέσα στα στερεότυπα σημαίνει απατεωνία. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι πολλοί των οποίων είναι και κακοπληρωμένοι, παίρνανε τις κάμερες, πηγαίναν στην Ομόνοια για να μπορέσουν να πιάσουν έναν μενόμενο, ο οποίος θα έλεγε ότι θα σκίσουμε την Ελλάδα. Επομένως, εκ των προτέρων έχουν αποφασίσει τι θέλουν να δείξουν. Θέλουν να δείξουν μόνο τις διαφορές. Ενώ την ίδια στιγμή πρόκειται για ανθρώπους που πλέον ζουν στις ίδιες γειτονιές, στις ίδιες πολυκατοικίες, στις ίδιες πλατείες και στις ίδιες ποδοσφαιρικές ομάδες. Ναι. Το παράδειγμα του παιδιού που παίζει μπάλα στον Πανιόνιο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και ο Φώτης ο 300 άλλωστε στην Ελλάδα παίζει μπάλα. Τώρα, έπαιξε κάποιο ρόλο, τι βαραίνει περισσότερο σε αυτήν την κακή εικόνα, η εμπειρία της μετανάστευσης, δηλαδή ο μετανάστης και το αφεντικό του, ή τα γενικότερα πολιτικά, για παράδειγμα το Κόσοβο? Εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου την εκτίμηση του συναδέλφου μου, του Φροκτσούπη, ότι δημιούργησαν οι Κωσοβάροι. Αυτά είναι στερεότυπα τα οποία χαϊδεύουν λίγο το ασυνείδητο εδώ στην Ελλάδα και τα στερεότυπα. Τον φανατισμό το δημιούργησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δυστυχώς δεν ήρθα από τον κύριο Τσούπη να γράφει ένα άρθρο εναλλακτικό. Έτσι, διότι η ευθύνη ξεκινάει από εμάς τους ίδιους που μιλάμε. Όχι μόνο από τους δημοσιογράφους, αλλά και από τους πολίτες. Δηλαδή ξεκινάει όχι από αυτό που κάνουμε, από αυτό που δεν κάνουμε. Αυτό που δεν κάνουμε είναι πρώτα να κάνουμε ένα πολύ σοβαρό διάλογο. Βρισκόμαστε, όπως είπα, εδώ δεν πρόκειται για δύο χώρες που συναντιούνται μια φορά στο μάτς και μετά τελειώνει όλο. Εδώ πρόκειται για ανθρώπους που ζουν, όπως είπα, στις ίδιες πόλεις και πολυκατοικίες. Αυτό που δεν κάνουμε είναι πώς δεν σκέφτηκαν ποτέ οι ομοσπονδίες, π.χ. οι ποδοσφαιρικές, να κάνουν ένα σποτ ενός Έλληνα και ενός Αλβανού που βρίσκονται στην ίδια ομάδα επί μια εβδομάδα και να λένε είναι μάτς, είναι ποδόσφαιρο, είναι συνύπαρξη. Πώς δεν σκέφτηκαν να κάνουν έναν φιλικό αγώνα οι άνθρωποι του πνεύματος, των γραμμάτων. Επομένως, πιστεύω ότι το κακό δεν είναι αυτό που κάνουν οι άλλοι, είναι αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Ωραία παρατήρηση. Και με αυτήν την παρατήρηση σας διατυπώσω την ευχή. Θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ, διότι είδα προηγουμένως τον Βαβίλη, επειδή σας μίλησα για μια αλβανική εφημερίδα, η οποία βγαίνει τώρα το Σαββατοκύριακο και ξέρω το κύριο άρθρο της. Κλείνει το κύριο άρθρο λέγοντας πώς γίνεται οι αρχιαπατεώνες των δύο πλευρών να έχουν αγκαστή συνεργασία και οι έντυποι να δυσκολεύονται να συνεννοούνται. Μάλλον είναι μια ερώτηση που πρέπει να τη σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Ναι. Ας τα βρούμε και οι έντιμοι, όχι μόνο οι απατεώνες των δύο πλευρών. Αυτό. Σωστό. Τώρα, μιλήσαμε για το μάτς, να ευχηθούμε το αυριανό μάτς να είναι ένα ωραίο παιχνίδι και προφανώς να είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει ούτε ένα στίγμα επάνω στην καλή του εικόνα. Τώρα, αναφέραμε το Κόσοβο, θα ταξιδέψουμε στο Κόσοβο. Συμπληρώθηκαν αυτόν τον καιρό, αυτές τις ημέρες, 6 χρόνια από τότε που έπεσε η πρώτη βόμβα του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία για το Κόσοβο. Τι απέγινε το Κόσοβο, ελάχιστοι το θυμούνται, ελάχιστοι μιλούν γι' αυτό. Ταξιδέψαμε όμως εκεί και θα σας πάρουμε μαζί σε αυτό το ταξίδι μετά τις διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, πριν 6 χρόνια τέτοιες μέρες, Μάρτιο του 1999, άρχιζαν οι αεροπορικές επιδρομές και οι βομβαρδισμοί της Ιουγκοσλαβίας από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ για το Κόσοβο. Για πολλούς μήνες το Κόσοβο ήταν πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και έπειτα, για 6 χρόνια, πάθαμε τη συνήθη συλλογική αμνησία, ξεχάσαμε το Κόσοβο. Ήρθε η ώρα να το ξαναθυμηθούμε. Όχι επειδή το θέλουμε εμείς, αλλά επειδή σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα, ή τουλάχιστον αυτή είναι η κρατούσα διεθνώς άποψη, θα οδηγήσει στην ανεξαρτησία του Κωσόβου. Τι σημαίνει αυτό για τα Βαλκάνια, τι σημαίνει για την περιοχή μας? Είναι καιρός να θυμηθούμε ότι το Κωσυφοπαίδιο υπάρχει, το πολιτικό του πρόβλημα είναι άλυτο και οι κίνδυνοι από την εξέλιξή του όχι εντελώς ασήμαντοι και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και φυσικά για την Ελλάδα. Το Κόσοβο επιστρέφει λοιπόν, τα Βαλκάνια επιστρέφουν στην επικαιρότητα. Kosovë, Mars 2005. Kontrolle në rrugët e qyteteve, tension që zjen heshtur, ekonomia në përkëmbur.
Një minoritet serb që detyrohet të jetojë në hijen e truprojave dhe pasiguria në regjimin ndërkombëtar vazhdon. 6 vjet pas fillimit të një lufte për paqe dhe stabilitet në Kosovë, zona u bë molla e sherrit që nuk fitoi as paqen dhe as stabilitetin. Posetio pre 2 nedelje i video sam svojim očima u kakvoj situaciji žive i Srbi, i Albanci, i druge etničke zajednice. Ova situacija je daleko od standarda evropskog načina života. Ljudi nemaju mogućnost da se kreću izvan svojih domova, ljudi nemaju mogućnost da zarade svoje plate, ne mogu da podmire osnovne troškove dnevnog ili mesečnog života. I s druge strane, ono što je najveća opasnost, neprekidno preti rizik izbijanja sukoba i oduzimanja života, pre svega za one koji nisu Albanci. Një pjesë të standardeve gjatë tyre 6 vjetëve kemi mbushur, tash është e re se do t'i vlerësojmë. Unë them standardet prioritare. Siguria, stabiliteti politik i Kosovës, pastaj mbrojtja dhe siguria e minoriteteve që janë kryesore, ndërsa standardet tjera janë punë e përditshme qeverisë, punë e imja e institucioneve të Kosovës. Prandaj unë them standardet prioritare që janë si element për të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Daću vam jedan opis samo iz sela koje se zove Cernica. To je selo koje ima manje od 200 stanovnika Srba. Imalo ih je to je nekada bilo selo sa polovinom srpskog stanovništva. Više hiljada stanovnika je bilo srpske nacionalnosti. Selo Cernica danas ima oko 60 dece. Znači, skoro trećina stanovništva su deca. Neka od te dece su bebe. Jedino zona slobode u selu Cernica je jedno dečije igralište koje veličine ove sobe. Sa veoma visokim zidovima, taman koliko su i ovi zidovi. I to je jedina slobodna teritorija u tom selu zato što nema mogućnosti da se puca sa strane. Sve okolo je zona opasnosti u kojoj se gubi život. U posljednje 4 godine u ulici koja je dugačka 150 metara i vodi od tog obdaništa do groblja i do crkve, hrišćanske crkve, izgubilo je 6 ljudi život. Kjo luftë dypalshe ka filluar para shekujsh. Djep kulturore dhe fetar për kombin sërb gjatë shekullit të 12, Kosova ishte ajo zonë që përgjatë periudhës të sundimit otoman humbi një përqindje të madhe të popullatës kristiane. U trupëzua në mbretërinë sërbe pas luftrave ballkanike. Në vitin 1974, kur Shtetuta e Jugosllavisë njeh regjimin e autonomisë për Kosovën, pas të cilës do të shfaqen edhe tronditit e para etnike dhe sidomos pas vdekjes të Titos. Majoranca shqiptare kërkon të drejtat e saj dhe në fillimet e viteve 80 u shehen dhe zhvillohen tendencat e para për të shkëputur tërësisht. Slobodan Milošević u përpoq të mbyt me dhunë dhe në vitin 1989 anullon autonominë kushtetuese të zonës. Është pikërisht fillimi i një krize që do të na çojë më pas në betejat e përgjakura, si dhe në ndërhyrjen e NATO-s. Mars 1999 fillojnë bombardimet e NATO-s. 3 muaj më vonë Milošević detyrohet të tërheqë trupat serb dhe shqiptarët presin me lulet çlirimtarët, trupat e parë të NATO-s në Prishtinë. Minoriteti serb do të vihet në ndënim dhe ndjekje dhe ngjarje do të arrijnë kulmin e tyre në mars të vitit 2004 me 19 të vdekur në Mitrovic. Një vit më vonë, gjendja në Kosovë duket më e qetë, por jo dhe aq e qetë sa të lejonte presidentin serb Tadić të vizitonte Kosovën në paqe dhe qetësi. Tokom čitavog našeg boravka neki albanski građani provocirali, gađali kamenicama, jajima. Najveća alatka kojom smo bili pogođeni bila je jedna lopata koja je uletela u kola kojima sam ja vožen. Por edhe për presidentin shqiptar Rugova, një lëvizje në qytetin e Prishtinës mund të fshehë rreziqe vdekje prurse. Vetëm para pak ditësh, fatmirësisht i shpëtoi një sulmi kriminal me mekanizëm plasës. Ka element që dëshirojnë të destabilizojnë Kosovën, po për fat fal Zotit edhe fal rrethonave tjera unë shpëtova dhe do të vazhdoj punën time në
për Kosovën edhe për të ardhmen e Kosovës, për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Disi, Kosova përgatitet për të rikthyer me jehon në skenën ndërkombëtare dhe në javët në vazhdim do të procedohet për përcaktimin e statusit të zonës. Por, a ka ardhur ora për një Kosovë të pavarur? Ja sam dao okvir za to rešenje već više puta. Ono se nalazi negde između nezavisnosti sa sedištem u Ujedinjenim nacijama, s novom spoljnom politikom i suverenošću koja karakteriše i nova oružana sila Kosova. To je s jedne strane i s druge strane onog statusa Kosova koji je ono imalo u vreme Slobodana Miloševića. Za mene je neprihvatljivo ni jedno ni drugo. Ja ne prihvatam ni povratak na staro u Miloševićevo vreme, a ne prihvatam ni nezavisnost. Beogradi për këtë çështje nuk mund të pyetet më dhe nuk ka drejtë vetës, sepse këtë drejtë ka humbur në vitin 99 me intervenimin e NATO-s, edhe sot është një kohë tjetër për Kosovën, një realitet tjetër. Prandaj unë insistoj në njohjen drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Unioni Evropian që do ta pranonin edhe ata. Por pavarësia e Kosovës zgjon frikën e një destabilizimi të përgjithshëm në Ballkan. Mos ndoshta ky vendim ngjall pretendime të shqiptarëve në shtetin fqinj, edhe mos ndoshta i jep dinamik ëndrrës të vjetër për një Shqipëri të madhe që do të përfshijë në vetvete përveç Tiranës, Prishtinën edhe Tetovën. Never took place or roots in the Albanian political history this story of Greater Albania. For 1 century, from 1878 till 1980, Albanians, wherever they were, patriots, I'm talking about patriots, thought nothing else than unification. But, during 1 century long, Pristina and Tirana developed as different Albanian realities. When Rugova stood about independency, many people thought that he is just because international community never will accept a thesis of unification. No, it was not the case. The real case was Rugova felt and knew that people there were for independency and not for unification. That is, their dream changed. Their dream changed, is in my view. Αυτά λέει ο Σάλι Μπερίσα, εκπρόσωπος του αλβανικού εθνικισμού. Αλλά είναι στα αλήθεια το σχέδιο της διεθνούς κοινότητας ή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους των ΗΠΑ, να οδηγήσουν τα πράγματα προς την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου. Αναζητήσαμε έναν Αμερικανό, του οποίου η γνώμη, ο λόγος, να εκφράζει αυθεντικά τις σκέψεις της σημερινής αμερικανικής διοίκησης. Είναι ο Bruce Jackson. Ο Bruce Jackson ανήκει στην μικρή ομάδα των ανθρώπων που έφτιαξαν τον όμιλο που έχει τίτλο «Για έναν νέο αμερικανικό αιώνα», The New American Century, δηλαδή το βασικό think tank της διοίκησης Bush. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται ειδικά με τα Βαλκάνια και ακόμη ειδικότερα με το Κωσυφοπέδιο, επικεφαλής μιας πολύ ισχυρής μη κυβερνητικής οργάνωσης και ένας άνθρωπος που αποτελεί σύμβουλο της διοίκησης Bush για τα θέματα της περιοχής μας. Ζητήσαμε λοιπόν τη γνώμη του για το πού πάνε τα πράγματα στο Κωσυφοπέδιο. As we approach this year, we are going to see an attempt to move to final status, and I think that is what's preoccupying the international community at this point. I think the general belief is the status quo is not working in Kosovo, that we have to make a decisive move, and this decisive move will be in the direction of an independent status and then a phased transition with the international community, hopefully to a European Union status within the next decade. You say independence, Mr. Jackson, but wouldn't that create a dangerous precedent of changing borders? And couldn't that start a process of destabilization in Fyrom, for example, or creating dreams of a great Albania? Well, I don't think that a solution of the Kosovar Albanians has anything to do with greater Albania and all these sort of fantasies from the past. In fact, the last year in Macedonia has been one of its most successful years, and Macedonia is actually doing far better than some of the other countries of the Western Balkans. It is further along in its European
Union negotiations, and it's sort of in second place behind Croatia. It is doing well on the implementation of the Ohrid Framework Agreement. And so Macedonia is becoming a success story. So I do not sense that any of the states around Kosovo will be destabilized by a resolution of the Kosovo status. If anything, they'll be accelerated. We fully expect that Macedonia will be invited to join NATO in 2006, and we would expect them to enter into negotiations with the European Union in 2006 or 2007. So, again, I think Macedonia is beginning to take the journey to Europe. And what about the Serbs? I just talked to President Tadic, and he said, independence, no way. And he expresses some legitimate concerns about the safety and the status of the Serbian minority. President Tadic is regarded as a modern reformer, and he's certainly been helping the country move in a European direction for Belgrade. However, the statement that he cannot accept an independent Kosovo is perhaps a statement that Serbian politicians feel they have to make, but it has no bearing on the issue. Serbia, as all European states, has a voice, but they don't have a veto. And it's really up to the international community, not Belgrade, what the disposition of Kosovo is. That being said, his second point, the protection of Serbian minorities and protection of religious sites, is a very profound point with which certainly Washington and Brussels completely agrees. And one of the things that the Kosovars are going to be asked to do is absolutely guarantee the protection of minorities in their country and protect world legacy, world religious sites that are within their territory. That's a critical responsibility of the state. Πολύ καθαρά τα λέει ο κ. Τζάκσον, ο οποίος επιπλέον μας είπε ότι η αμερικανική πολιτική απουσίασε για λίγα χρόνια από τα Βαλκάνια, διότι έφτασε στην πρώτη της προτεραιότητα τα θέματα της Μέσης Ανατολής και το Ιράκ, αλλά τώρα επιστρέφει στα Βαλκάνια. Έτσι το είπε ακριβώς. Για καλό ή για κακό. Εμείς τι λέμε? Αναζητήσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μολιβιάτη, ο οποίος αυτές τις μέρες, τις τελευταίες 5 μέρες, ήταν στην Ουάσιγκτον, είχε συνομιλίες με την κυρία Κοντολίζα Ράις, με τον κύριο Νίμιτς και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους, κυρίως για τα θέματα των Βαλκανίων. Με τη βοήθεια του φίλου και συναδέλφου Μιχάλη Γνατίου, τον βρήκαμε λίγο πριν πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής για την Αθήνα. Πρέπει να είναι πτήση ή πρέπει να έχει μόλις φτάσει. Και μας έδωσε την εκδοχή της Αθήνας μετά τις συνομιλίες για την Ουάσιγκτον για αυτά τα θέματα που, αν αναρωτιέστε πού μας ήρθε τώρα βραδιάτικα να ασχολούμαστε με το Κόσοβο, νομίζω ότι καλά ασχολούμαστε. Το Κόσοβο ξανάρχεται στην επικαιρότητα, θα είναι και πάλι θέμα υψηλού ενδιαφέροντος, ακόμη και για το μέσο άνθρωπο στους μήνες που έρχονται. Ας είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ο κ. Μολιβιάτης. Η Ελλάδα όχι μόνο για το Κωσυφοπαίδιο, αλλά για ολόκληρη τη βόρεια περιοχή της, έχει ένα και μοναδικό στόχο και ενδιαφέρον. Δηλαδή την ανάπτυξη της σταθερότητας, της δημοκρατίας και της οικονομικής προόδου. Και πιστεύει η Ελλάδα ότι για να επιτευχθούν αυτά υπάρχει ένας και μόνο ασφαλής τρόπος. Να προχωρήσει η ένταξη όλων αυτών των χωρών στους λεγόμενους ευρωατλαντικούς θεσμούς, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως και στο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο μεγάλος καταλύτης, ο οποίος ήδη αλλάζει και τη μοίρα και την μορφή της περιοχής και σιγά σιγά η περιοχή μας γίνεται αυτό που θέλουμε όλοι να γίνει, όπως δηλαδή η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως σας είπα, μια ζώνη δημοκρατίας, ευημερίας, ειρήνης και σταθερότητας. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, όλα δείχνουν ότι πάμε για ανεξαρτησία στο Κόσοβο. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την περιοχή, ποια είναι η ελληνική θέση απέναντι σε αυτό, τι στάση θα κρατήσει η Ελλάδα? Το καλοκαίρι, πιθανότατα τον Ιούλιο, θα γίνει μια επανεξέταση των λεγόμενων standards, δηλαδή των κριτηρίων που έχει θέσει η διεθνής κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας για την πρόοδο της περιοχής του Κωσόβου προς την καλή διακυβέρνηση, προς την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδιαιτέρως των μειωνοτικών δικαιωμάτων, της επιστροφής των προσφύγων κτλ. Αφού γίνει η εξέταση αυτή και εφόσον το αποτέλεσμα της εξετάσεως είναι θετικό, τότε θα αρχίσει η συζήτηση για το τελικό καθεστώς του Κωσόβου. Πριν από αυτό, νομίζω ότι είναι πρόωρη κάθε συζήτηση. Είχατε επιτυχείς, από ό,τι καταλάβαμε, επαφές με την αμερικανική ηγεσία. Τι σας είπαν για το Κόσοβο, πού το πάνε και πού καταλήξατε και σε σχέση με το θέμα του ονόματος των Σκοπίων που λόγω Κωσυφοπεδίου αποκτά πιεστική επικαιρότητα?
Για μένα το θέμα του Κωσυφοπεδίου, σας είπα ήδη πώς βλέπουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι αντίστοιχη ανάλογη είναι και οι στάσεις, γιατί εγώ δεν δικαιούμαι να μιλήσω για λογαριασμό των συνομιλητών μου, αλλά νομίζω ότι αντίστοιχη ανάλογη είναι και η προσέγγιση του θέματος από τους εδώ συνομιλητάς μας. Για το θέμα των Σκοπίων που με ρωτήσατε, όπως ξέρετε, το θέμα αυτό είχε περίπου αποτελματωθεί για πολλά χρόνια, ίσως 10 χρόνια, ενώ το θέμα του ονόματος της χώρας αυτής είχε αποτελματωθεί για 10 περίπου χρόνια. Η κυβέρνησή μας θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί λύσεις στο θέμα αυτό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε άλλα σοβαρά προβλήματα της περιοχής, όπως αυτά που σας εξέθεσα πριν. Και για το λόγο αυτό επιδιώξαμε την επίσπευση και την ουσιαστικοποίηση των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται από χρόνια εδώ στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο στόχος μας είναι να βρεθεί μια λύση αμοιβαία αποδεκτή. Και νομίζω ότι κατορθώσαμε, τέλος πάντων, επιδιώξαμε και πετύχαμε την θέση αυτή να την υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή δεν είναι μόνο θέση της Ελλάδος, είναι θέση και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πολλών άλλων φίλων και συμμάχων χωρών. Η αμοιβαία αποδεκτή λύση εξορισμού προϋποθέτει έναν συμβιβασμό. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη και έτοιμη να κάνει αυτό το συμβιβασμό προκειμένου να ρυθμιστεί αυτό το πρόβλημα. Συμβιβασμό λοιπόν για το όνομα των Σκοπίων. Πίσω στο Κωσυφοπαίδιο, ο Μπάμπης Αγρολάμπος έζησε εκεί τις τελευταίες μέρες και κατέγραψε στην κάμερά του την εικόνα αυτής της περιοχής που πριν 6 χρόνια ήταν το πρώτο θέμα κάθε βράδυ στις ειδήσεις και τα τελευταία 6 χρόνια την ψιλοξεχάσαμε. Për shqiptarët gjendja në Kosovë sot është më e mirë se kur. Pas pak kohësh pritet të vlerësohet dhe qartësohet nga komuniteti ndërkombëtar drejtimi i vendit, si dhe të vendoset se cili do të jetë statusi i të ardhmes. In Kosovo everything is new. We are working with international community very hardly and with ethnic groups in Kosovo. To work for that, to give a chance people to have a normal life. And it is not possible without the solving of status position. Okay, you can check it. Përkundrazi për serbët, kjo e ardhme është e frikshme. Something will scare the Serbs and Serbs will not remain in the independent Kosovo. Serbs will simply flee because they couldn't be protected under the huge presence of international community, and you can just imagine how they are going to be protected just in the hypothetical, say, looking independent Kosovo. Në zonën e Mitrovicës, ku janë përkufizuar territorialisht serbët, gjaku që u derdh në Marsin e vjetshëm është ende i njohur. Në fshatin shqiptar Çabri, u takuam me baban e 9-vjeçarit Florand, njërin prej 3 fëmijëve që u mbytën në lumin Ibra. Dyshimet ranë mbi serbët, me rezultat humbjen e jetës të 19 personave, si dhe ndarjen e qytetit më dysh. Si të ndihem si një prind që ka humb një fëmijë, kurse rasti nuk është zgjidhur ende. Mirë, por ne shpresojmë në organet gjyqësore se do të bëjnë çmos që rasti të zgjidhet dhe të na jepet përgjigje saktë se çka ka ndodhur me fëmijët. Nëse organet gjyqësore thonë se nuk ka prova të mjaftueshme, atëherë duhet përgjigje të saktë se çka ka ndodhur me fëmin tonë. Nga pala serbe, Draga Pasojević humbi baban e tij. Je čak i viđeno osoblje bolnice, pošto bolnica može da gleda sa više kote na solitere, čak su i vidjeli naoružanog čovjeka koji je pucao, međutim zašto Kori i UNIK nisu odreagovali pravilno u tom momentu, to... Ako mislim na albanski narod uopšte uzeo, ja nikad nisam ni krivio ceo albanski narod za tu situaciju koja se desila, ali ako pita znači za počinioca i uopšte za sve te incidente koji su se događali od 99. pa nadalje, svakako da bi bio pogrešan potez uopšte kao čoveka, kao individue, da zaboravim i da ne budem oprezan da to uvek može da se desi bilo kome od nas. Pyetja për të gjithë banorët e zonës është një: si do të mund të bashkëjetojnë në paqe këto 2 komunitete? Me pak fjalë, e cili do të jetë fati i pakicës serbe që i shmanget të gjitha strukturave drejtuese të Kosovës, duke kërkuar autonominë e saj? Nuk mund të jetë ajo, sepse ndërsa serbe ne do t'ju sigurojmë të gjitha drejtat
Prandaj kjo është rruga më e mirë dhe ne jemi një vend i vogël dhe është vështirë ta shtyjm në zgjidhjet brendshme të tjera, ndërsa në procesin e decentralizimit ata që ma lehtë do të ishte ta bëjmë pas njohjes së pavarësisë, do të integroheshin më shpejt në shoqërinë dhe në shtetin e Kosovës, ndërsa Mitrovica është një çështje që duhet gjejmë një zgjidhje që të integrohet si qytet në planin administrativ, ekonomik, edhe jemi duke punuar në Tejet absolut dhe i vendosur tregohet presidenti Rugova lidhur me mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe festë të popullsisë serbe. Kemi nevojë për një status special se do të komplikoheshin gjërat. Ne nuk dëshirojmë të shohim të izoluara ato objekte të kultit, objekte fetare, të izoluara nga populli dhe nga njerëzit. Por realiteti është tepër larg predispozicioneve të mira. Në Rosevac, kisha e të shumë shenjtit mbrohet nga forca greke KFOR, që ka dhe përgjegjësinë e mbrojtjes të sektorit jugor të Kosovës. Το ελληνικού συνδυασμού, όσο θα πρέπει να πούμε και η παρουσία εδώ της KFOR, της Ελβίκο, κυρίως έχει προσφέρει ανθρωπιστικό έργο και ο κόσμος είδε στην πράξη το καλό πρόσωπο των Ελλήνων και την βοήθεια που τους πρόσφεραν οι Έλληνες στρατιώτες. Shkatërimi që erdhi pas shtypjes ndër vite, apo edhe përplasjes të përgjakshme, ka lënë gjurmët në jetën e përditshme. Gjysma e popullatës shqiptare dhe serb jetojnë duke shpenzuar jo më shumë se 2 euro në ditë. Shkalla e papunësisë në 2 komunitetet arrin shifrën zyrtare 40% dhe realisht arrin ndoshta shifrën 70%, ndërkohë që veprimtaria e vetme prodhuese në Kosovë është mbledhja dhe shitja e hekurishteve dhe pikat për lavazh makinash. The status of the ownership is a problematic issue because there is no status of the whole Kosovo. Because Serbia claims that it is their owner, that they are the owners, and the Kosovo institutions consider that we are the owners, and the international community and the New York, the United Nations, is not willing to take sides because there is no status issue resolved. I think without foreign investment and investment in general, economy cannot be rebuilt. It's very difficult life. It's a huge unemployment. It's about 70% unemployed people, and all regular what is coming is exactly coming from Serbia. Boshllëkun natyrisht të plotson ekonomia informale. Things happen here and the police never finds out what happens. If I was a criminal, Kosovo would be a perfect case for me to exercise my profession. These phenomena for sure do not help one country to become successful state. So my goal is not only independent Kosovo but also build successful Kosovo. Ky kapitull përbën edhe objektin kryesor të kritereve dhe standardeve të vlerësimit. What we have to focus on at this stage is a process, and it was just one mentioning before. We will have this comprehensive review by mid-2005. If the review is positive, if sufficient progress are made, I think there is a readiness to move a further step forward and start to address the issue of this. Nga ana e saj, qeveria promovon si moment kulmor edhe bashkëpunimin me komunitetin ndërkombëtar, dorëheqjen e dhënë nga presidenti Ramush Haradinaj dhe dërgimin e tij në Hag në akuzën e gjyqit ndërkombëtar për krime lufte. Në çastin kur zoti Haradinaj ka marrë këtë akuzën, ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit, do të nuk ka pranuar që të jetë i akuzuar një kryeministër, ka pranuar që të jetë i akuzuar si qytetar i Kosovës, dhe unë e falenderoj shumë për atë hap që ka bërë, për atë hap të guximshëm, edhe populli e ka mirë prit atë. Në këtë fazë të rëndësishme, ku shtrohet përcaktimi i statusit, presidenti Rugova parashikon se Greqia, si antare e Këshillit të Sigurimit, do të mbështesë kërkesën e Kosovës për pavarësi. Situatat në rajon ndikohen te njëra tjetra, por unë po them, me pavarësinë e Kosovës do të qetësohej kjo pjesë e Evropës e botës. Pra edhe Maqedonia ishte republika, si doni, Kosova, Shqipëria do të qetësohej, Malizi, Serbia, natyrisht reflektohet pozitivisht edhe në Greqi edhe në vende tjera. Ndërsa sa i përket çështjes së emrit, unë besoj që ju do ta zgjidhni, pra Greqia ka kapacitete edhe së bashku me Maqedoninë apo me Shkupin ta zgjidhin këtë çështje, edhe që
të gjithë të ecim drejt Evropës, ju jeni në Bashkimin Evropian, në NATO dhe mund të na ndihmonin këtë plan, pra Kosovën, po flas për Kosovën. Edhe kjo është zgjidhja më e mirë dhe unë them më moderne që gjithë si vendet pavarura të integrohen në Bashkimin Evropian.